Magega yaje nigo abajumbe abo bonsi banyarukaba bakugenda ya master yamo gwika chinsemo chia kiabonyeru ase obwagachi bwe University ya Nyamira bogenderete korengana barabu nigo banyarukaba bakwanjirana kosenago nigo banyarukaba bakoneke abuna omerobeli yobwagachi bwe University yo nigenderete na banyarukaba batkonyegokera ase banyarukaba bakonekia buna emerobeli yo nigenderete korengana nemerobeli ya serikali enene bajumbe abo balenge kurawa na boigo no mujumbe w'ebunge umujumbe we county ya Nyamira omosikecherusha mumanyi na bajumbe abo bande bane kurwa chibunge cyo chia Nyamira twakorere igase university eye tokorera botuko na mubaso tutagetebe echake gokora igase na ende twamanyire kubanyora ndoche na mubwata maiga sana irinde university yeba igo togosabanga nyasato konyo mwaka oyoronya konyarekana university yere toreta abana bachaka gosomera tari baigo yale maono tulikuwa nayo kitambo kama miaka miwili iliyopita wakati tulikuwa tunasema tunataka kuanzisha university imefika. Naona matingatinga iko hapa, contractor yako kwa site. Tunafurahi sana kuona, hata tunaambiwa miezi 9 ikiisha jengo litakuwa hapa na tutakuwa na university. Hiyo ni manufaa makubwa sana, ni maendeleo makubwa sana kwa sehemu yetu na sehemu ya elimu kwa jumla. Kwa hivyo wananchi, najua mtanufaika sana na kwa kazi na mambo mengi ambayo yataendelea na university. Kwa hivyo tu support university na hiyo ni maendeleo kwetu. To make a decision oichase university kwa gachuga kiabonyoka. Kiaromo maetena is one of the biggest projects. Ego chakarozikune serikali ya ito ekoyange 3.9 billion Kenya shillings. So chiba sia bikirwa se NCMA go chagas bakorois. Ochirange 200 million. Nenden tu igwane school ya secondary ga igatonyi agaje ujimatali. Mwaro che contractor nekorde ero. So that tonyi sukie no any project ile kwa gatuna kuwait iliko nyore president ya iteka beke liga na lio borosororo hata hiyo tutaipeleka huko chini. Kwa hivyo tumekuja pia kusema kwamba hivi karibuni tunajaribu kukarabati tupate contractor mwingine yule anaweza fanya hii kazi na amalize haraka sana. Ikibidi miezi 6 akuwe amemaliza kazi hiyo yote. Si ni sawa hiyo? Kwa hivyo tuko na nyinyi na tutatembelea mara nyingi sana. Enda gusoborito bwa magenderero aiga gusi oboritobo igobo guchagoto umwana mutienyo 8 2027 Gomotagetende yewe motagetende yewe tikatutarire bono twae risosa twae chinsaga turi ndoboritobo ekero mwana oya guchagosoka tokogenda 2027 togende buna mashujaa twaikiria magendero gusi nkoberobo yurenda karo togocha koigoraga iga monti kasiko na ncheni nagorire suti ngocha koigorere genteke ndeta abana ba West iga